اپراسیون سپاه ترکی لسر دور آمدیه وکی قضا آمدیه کارتی کنک آمازن کردیه لسر خلک دوره و کارتی کنن کردیه لسر گشت و گوزاره و سر سامان و سرشت قضا آمدیه تایبتی وکی دیار پشت ما چیای که نوی چیای الهو بردومان کردیه تا شویدی ساعت یک و نیوی شویدی بردومان بردوام بویه و بردومان کارتی کنن کردیه سر زراعتی لسر اوان دار و دارستان منطقه هر واسا اوی سپاه ترکیا وکی خوجهی که کریل چیای که بناوه چیای کراجار اف منطقه کویتا نزیکی کیلومتر و نیو دیرش سنتر ناحیا شلات زودیر لوکا اف خلکی في منطقه جي نفسيته وقالكتيك شوية اف خلكا يعني هول دانكو جي خو به لانه قصدا سنتر او دی پارێزگاهی بکەن پارێزگا دوویکێ بکەن و وەکو حکوومەتەوە هەرێما کوردستانێژی هیچ بریارێکیان دیار نەکردیە و ئەو دیە ئەف بردومانە تێتەکردن ئیدا نەکردیە ئەو جا داخواست کەن جهەتت پەیوەندیدار وەکی حکوومەتەوە هەرێما کوردستان وەکی حکوومەتەوە عێراق فدرال بهێنە سەر خەت بوو vê منطقê ئەف ئۆپراسیۆنە هەریە بەردەوامە و ئامێدیێژی وەکو زیندانێکی لێ هاتیە خەڵکی قضا آمدی و دوره نشین جهت خود درکن نشین شرع قره درکن اوجا دخواست کن بین بیت را گرتن اف بردومانا بردوام لسر قضا آمدی